Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Merci d'être là pour ce nouveau café littéraire. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir mon ami Ahmed Bachir, qui est d'abord un militant des causes justes depuis de longues années. Ansouf Yusfoun. Donc c'est un nouveau café littéraire. C'est le 142e café littéraire que nous faisons. Donc on rentre dans la 5e année du café littéraire. Et aujourd'hui, je suis vraiment content qu'Ahmed Bachir soit avec nous, parce que j'ai toujours pensé qu'il fallait qu'il vienne au café littéraire, et l'occasion, donc il a rendu l'âme kabyle au livre de Fatma Mansour Amrouche. Moi je l'ai lu avec plaisir. Et il n'est pas encore sorti, il va sortir. Et donc, ce n'est pas seulement pour le livre. On va parler tout à l'heure des prisonniers politiques en Algérie. Mais Ahmed, c'est un militant depuis de longues années. Mais on n'a pas eu l'occasion de venir à Al-Ragir. Elle se fait ici, qui m'a fait ici. تنافيك يوسف يمسك تاجر تاجر بساجر يوكل بنيلك ديال دوكا كي دابا بدنا نسلانيا في غريسة كيما فاطمة منصور صغير زكينا مقران يقول المرأة غرمت السروميت ومع ناس السقبيليت نساء يعني فاطمة سميتو ولات تخبي السقبيليت تخبي في المرأة تغرب المرأة تغرب تغرب المنديك تحوز المنديك توقع même السقبيليت il est pensé en cabine. ثم زورت فرا وديني غنكيني اللي ساكن وبغي غير نخدم غير نوفل ليتيرال اللسان ولا الزايات تحسهم سي با نوفل ليتيرال كي نقدر فيها كاينه انا كتزرب لك فقبيله تاكي اللي بدات ايماني وكان كان اللي بدات لي فيسبوك بوكو بلوس يعني ستين النيف واللي غير كمال بن زراد كمال بوعمارة سعيد شماخ اللي تيرا جوست كان كتحسو ما كيدير فانا تقبيله تاكا خاطر كي نتسناغا قراصه كنت نتسناغا في المسلايت في تماكيتا في ليدونتيتي تقبيليت ومعنا نتسارويا لا كيقولوا اون في با با ديفور يعني وكنا نتناو. Donc du coup, je me suis mis à écrire. Je fais beaucoup de fautes, mais ça me décourage pas. D'ailleurs, il y a un professeur qui m'a dit شهيد كيف نشتاق حكايه تسجيلي في البرد ولا دويت ماشي تكتست في فيسبوك زوج يون نبداو كيف وبعد خرجنا كومونتير شويه تاع لامونطابل الناس قلنا بروفيسور تمازيغ زداويت الناس لامونطابل بون كان راجل بعد خدمت في مشاكل اللي دوام في فيسبوك ناس كاينين سا بلاص يقول كنيسه هاد كوريجي تستخدم الناس ماشي داينا ثلاث كوريجي سا موري في بليزير اللي كان يخدم الكنيسه سا مون بيرميتر دو كوريجي بي bon ça bon il a fait ça mais ça m'a pas vexé du tout au contraire je continue toujours à écrire donc c'est-à-dire فاطمه تغرمتك سي سور تحوز كل ليش قبيلنا تقبيل في تغرم تحوز على الصومبيت وسلحوا الفراغ يعني خاطر تقصيت درت توعب مجد ساعه تصلحي في ساعه فاطمه دونك et puis انا وزي مدرسه au grand jour ثلاث تودرتي ثلاثه ثلاثه البدريس درياس يعني يتي انكوراجي لي واش تاكي الجون عمرو شي سودان الناس لقد ساروا بنياسين في الدرضه في ثمور القبايل وفرنا راه ما يلا ويلها ولا غواك ديريتي لقد تحكوا تودرتي اكد لا حكات داك نيسان كومبلكس كنت لا كنت ساعه الحيفين يتدرك حكات دونك تحوزايه كي نطاس تحوزايه
Et puis la famille عمرو شاكينير دائما القراص يمكن سلق بين شيء الخير اتصلت كديت قبيليت وست نرى عن سوتن اتصل هذيك مزوره عند je peux dire que c'est les premiers militants de Tamazight, qui ont revendiqué le Tamazight dans l'identité berbère, qui est des Mjoura. Bon, là où il y aura nos provinces, il y aura Ben Sidira, Sibélief, Israël, des Sibélief, des Sibélief, des Sibélief, Bonifa Bernard, il nous a rattaché, il y a des confrontations entre le général Nonto et le René Bassé a fait يعني surtout في دار نطبطو تقبيليت. Il m'a rapporté la contradiction, donc c'est aussi, moi je considère ça comme un militant, mais Jean avec Taous, c'est autre chose. C'est autre chose. Ziki Salan, l'éternel Jugurta, Jean Moche, Ziki Igfaq, Ziki Igfaq, c'est l'identité russe, grâce à ils ont reçu une éducation chrétienne, une éducation française, كلش. وبعدنا ما كيستنى فاطمه ناس كيدير روميان دوا عربان غير السرويف j'ai reçu une éducation française ومعنا قيمة تقريبية أنا باستقلالي طاوس اللي غنى طاوس دي ثيراينس أنا فنشتا كيدير أنا فنشتا يتصدر نفط ديون ثيراينس أنا كدنا يمس ثلاثي فوالا دونك هذا وين زدنا طاوس بارابور وين عندنا يمس ذاك كيدير كيغدقر واعره اللي يقرا روميان ومع ذاك ما تقبيلي طاوس ثيراينس اللي غانا فاش تلاقي ثناك لي جون qui m'entouraient ne parlaient pas notre langue. Je voyais qu'en classe, par exemple, il y avait, disons, 29 élèves qui pouvaient faire un groupe. Et moi, qui me sentais seul, et en marge, toujours en marge. En marge, à cause des réactions, à cause du regard, à cause de la façon de lire. Vraiment, je ne m'intégrais pas. Je me sentais également en marge parce que j'étais aussi coupé du monde musulman. Je n'en faisais pas partie. Alors, si bien qu'on était toujours plus ou moins en porte-à-faux. Vous voyez, donc, il y a un marouche. أما كتقرا القبايل شنو ربي حنا ربي هو اللي زين بالي رغورنا غا القبايل نحسبيت دي روميان دي مسيحيين انا روميان حسبت امن كنيا دي بيكو داير كيف دينا جون بروش dans une de ses interventions donc دايك يبوين اسنا تجميد ينوثني Et Fadma dit Ymas, il est en aïe, ou la caractère Ymas en Fadma Aïnim. Le courage est ça Aïnim, dit ou dit Snim, ou les dis ça. Sabab, Zaramak, Amkif da, Amkif Saa Fadma. Dit ou dit Snim, dans ton tarikh, Ishtagir, Chouala Gidir, ou la chape, on ne veut pas partir en petit chemin, c'est la mort, le motif de l'Ouest. نسات ساعة الكوراج ميت حسيمة ليست دفنت في الاستاديست رحت زرعت جوج بين يرومي اللي بني دوسيت يديروا الفدام زوارو صرا في حكاية طام ضرورتيس il l'a protégé donc il l'a protégé يمنعت ديال الموت ميت ساعة فاطمة بون يقول سقاب باش ما بغا ماد المسرية في لا نيسونس فاطمة أمشي دلول أمشي حسن دلول أمشي دلول أمشي الدار أمشي تو دارتيس دي تدار تو دارتيس دي غرباز وين تمسوري لا تقير للحفام قراني ساعتها سمح قراني ثم قراتي ساعتها في الدار
ذاكي يبوسين ذاكي يتبعنا لما ناسس نرى تجمد سواء شتاكير تقبايليت يعني ما كنت نغدي تزوارا إما لا تستغرب تحاول تفضل بليك تواخد من مستقبايليت ماشي سي اون هيستوار كي بونسي ان كابيل. Donc voilà, بركتي دارت قبايليت j'ai mis du temps كبير وحاس كانت العقل واحد زين سيني سكوسنا يقيموا في الناس ومعنا je me suis pas découragé في كان الناس اللي il faut que j'aille jusqu'au bout parce que c'est la première fois une dernière j'ai pas appris l'écriture qu'on a fait de Harvaz dans des j'ai appris comme ça dans le tas, j'ai appris moi-même. J'ai fait des efforts. Je l'ai donné à quelques-uns qui l'ont lu. Bon, il y en a qui a beaucoup de fautes et tout ça, mais elle est bien. Ils trouvent que le fan Tamsleit, c'est là. Ça m'a encouragé donc, voilà. souvent c'est de dire. فكرت في الغافله وفكرت تسلمات تمازيغ وكنا تيد كوريجي لا كوريكسيوني غنتعاود ساك نروح ندير جو با روتروفي دودون دونك جات كاينه اساسا في هكا على ما يسد واسيس تفكريون ندير 3 دقائق انا غادي ننتظر بلي كنت تعاود هذه لي كوريجي دي فوت دورتوغراف مي واش تعاود هذا كمان لا مي فا با كوشي سي لا تيتسوفر دي فرنسا نتاجوا على قناتي وسقيتها باتي دي سوفر الناس اللي تاكل تموت مي كوم ثورا تموت ثورا يا سما كنت زرا دونك تيتسوفر هذاك تمجور داك دي فرنسا بعد ما يبدل واحد تيتسوفر تموت لا تسافت لوين تيدير انا كارت قبيله ديجا يوت سوفريتي كانت هي توات مجربات شي دابا سوفريتي ديال تنزل تموت لا يوت نيا تخشش سميتها انا بن معمر ولا ناديه واقيلا ولا انت هذاك فوراكس جات كي مثلا انستونس كي كامل كينيا دونك فوالا ذايني كارزنا احمد كاينين غير شويه عيني ثوراب إلا نروح نتقبايليت كويني ثورا ذايني كارزنا طاس مالك تستقسي غيك دينيا تنطو ثاقينيا كاسمي دلول أرمالي هذا سميت تغريف اسكي إلا ويانا خاطيها دي تمرت القبايل تغريف خاطر نزرعها مش في الدار تروح على تونس غادي كيف تروح دار فرنسا غادي كيف إلا ويانا خاطيها با وي اذا اشتكاو يتحكى باللسان ديالس القسم الاول والحوس القسم الاولى والحوس غير ساغا خام الحوس غير اللي تعيشي الخامي ولا تيدير هذوك الخامي ولا اليماني دائما تعرف لما كدير بدينا في الدار شويه كان في الدار يماس اللي مساومه سينا ومن بعد غرباز يتاكلتي وغرباز نتمسوري سميها ليسور بلونش دي تدار حسين مانديس وتبرات فغار وزري ميت فغار وزري بدا في مانديس واتي ديار واتي تسخسر وال حسين مانديس ليك تاوي غنات الشمال الفرطه في نيري ودايما انت عدا زكير دم ذكيار تمحقراني زلنا علات هكا ما كدير التغريف غرباز دار والي في الوضعيه ومن بعد درتو في الدنيا البلاد ولا ومن بعد قرات بالنسبه للبلاد مشتي في السبيطار المتمسولين سانتو جيني بين البلاد وركازيس قسمو عمروش تسالي غنا ذا مسيحي سينا ثم غادي نروح غير العاليه ديالنا وثفاره يمكن قال تواشوت بركازيس اكيد انا حسبت تنطورنيس تارومي تمسيحيت وثفاري ماني ساكنه وثفاري ماني انا ملي سميت يروح وركازيس سميونا قال كيف غسل ديالو يروح يروح بسنتنا ديال في المدينه والضيوفاره يروح على سوق راس بعد يقبل كيما ميك بضع تونس اللي يفد سميتها ديال شمان دفير
يبويت تنطفيش ولا وشي مزوره فينا فيغنا ميم فينو تركيزارا تشوف ديلا خام روايه tu vois quand même فينا فيغنا لان تصرف بالك فينا يعني فورت كوميونيتي كابيل كمان فينا بغانا في عليا كي ناس مشنا في غير عليا تيدير يا في فورت كوميونيتي كي فينا مي دير فينا تقيم شحال تقيم وغندير غير عليا انا شو كان يبوسان ديالو وتفاري ما ديش هاساك تفاري تفاري حتى كراس بنت وانا وصل في فرنسا لفرنسا ديالنا خام يود براوي سي تاكي تي وايض وتركي دار بس سبيت انا من سبيت مثلا كدنيض تستغرف تاكي خمر واي فوالا ما ريبونس ا با تا كيستيون وي ceci dit ماشي كنتساف ما تغرب اين ديوران جون امروش سي براتيكمون لا ميم شوز طاوس داران غاس ولا ما نوثني سعان شيها فم قرانت parce qu'ils ont écrit, ils ont été écrivains et journalistes, les deux, mais il y a ce sentiment d'exil et d'exil intérieur. Même nous sommes ambassadeurs, on a يتجول انا كنت نحسب انا وربح على برد زنيض بالنا بنفدي من بزاف طاوس ساكنين سي دي انتيليكتوال اي تو سا بنا فهم سا غران جورناليست de Radio France et tout ça il a interviewé les plus grands hommes de l'époque général de Gaulle il était l'intermédiaire de général de Gaulle il y avait un de général de Gaulle le Gaulle c'était que lui عندنا له طاوس كيف طاوس pendant la guerre ديال الوقت من الكرة تخدم هنا في اون بياس دو تياتر ديال راديو ديال تجميل تيلو فلان ديال الوقت ديجا ديال الوقت ديال راه كنت نتمشى لنا في الناس في طاوس سي اون انكوني ولكن بون جون على ليميت شوف هكا ديال قابلك بون تصدر انت داك ديال نو بليس وقت هذيك تصدر انا وناك هذا فواز دايري يمحى فلاس منح يمحى هذاك المزروي ديفينيتيفمون مادا سميتي كان طاوس سمي بومدي يوغا 7 غني قلنا في الفيستيفال بان افريكان 1969 الناس جامي انا في مارغريتا تغني ديال الفيستيفالينو سيتي سون فيستيفال. Bon, l'épisode avait raconté par Saïd Saadi, elle est raconté par Moukou Germouh. Il y a un peu de. Il a joué par le khilaf, mais il y a en tout cas. Elle s'est sentie humiliée. Chez elle, elle ne pouvait pas chanter, Jean Amrouche, qui était grand journaliste de Radio France, il a été licencié, il a été mis à la porte parce qu'il a osé écrire un article dans Le Monde, la France, mythe et ses réalités. Jean-Jacques Servan-Schreiber de l'Express, bon, il a salué c'est-à-dire il a reconnu en lui il est bon et tout ça, c'est de la stricte vérité, mais je ne peux pas le publier dans sa revue d'Express. Mifkat, il est directeur du Monde d'Œuvry, qui se met sur il a osé quand même le publier, et ça lui a valu le licenciement par Michel Debré en personne, qui l'a licencié, qui a pris la décision de le licencier de Radio France. De Radio France. Donc, j'insiste là-dessus, il y a des harbours, j'ai le bal, حسبنا ديال طونيين الاثنين يومين حسبنا ليبيكو voilà c'est un peu c'est un peu ça. Oui, mais si le pouvoir algérien c'est pratique hein, par rapport déjà à tout ce qui est berbère. Mais on remarque que même dans l'opposition, par exemple l'opposition kabyle, les intellectuels kabyles en général, ils ont donné une petite importance aux Amrouches. Ah oui, bien sûr. Est-ce que c'est parce que c'est la religion ou non, c'est la religion. Au Sénégal, dans un machin
ان فيستيفال هكا زعما قلنا ذاك يقول بالسينما المزيان اللي غاسي يولي اللي غاسي شمير وثاني مرة تجميل تتسرب بون تتسرب تجميل وين في معطوك تسرب تجميل السينما نعزم اللي غاسي شويه ثاني مرة تجميل وين في يعمروش هنا في طاوس جون فاطمة شنو تخدم انا هاي انك تسي انك نوني دي مسيحيين نقبل واحد من علاش تبدا صافي با لونطون جو دي سا سي ميم quelques mois de ça, enfin 2-3 mois de ça. Et vraiment, je t'ai dit. Pour vous dire, un prix vrai, quoi, c'est-à-dire les intellectuels, effectivement, c'est ce qui n'est raison. Taos عمره شو اسمه دوسام على الجزائر pour le festival africain. تحكوا دام كيف ناكي في les intellectuels qui ما عرف حنا نفقد. C'est qui m'arrête de se faire France, Khamou, Khamen Sun. Ça sonne, ils font, ils viennent, ils mangent, ils dorment et tout ça. Voilà. On s'est dit de ça. Ou les chouilles, gens qui a dit, de l'hôtelalité, elle était enfermée de l'hôtelalité, ou de Sfara. Bon, il y a deux versions. Bougamou qui raconte une version, Saïd Sadi raconte une version. Mais elle se rejoint quand même. Mais la vérité est là. Et la vérité est là. Enfin, le tout ça, il y a des nerfs même là. ونريد نتسدر على مطاس ونفكر غازل أين الطرف نتشاس الخير مطاس يعمرو شنو ولا ذاك الملان ميم راه ولدي يموت باسكو 5 ولا ويتي يموتني فاطمه سعان ليسونس لا فامي اكستراوردينير بوي كراسن تنعاونوا بولي لا الجواري باش كنتي مع راسك نديرو واحد فرنسا كنت دوك ما كاينش هذا فرنسا كنت في ريستوران نخدم تساوي لي خدم لك تخدم لي ديك ميم وين نولي نخدم داروا تموت داروا ديالي ما عرفتش نخدم داروا كل ils sont restés cadrés dans l'âme et dans la pratique. اللي ديروا من ما كنتش نقارنوا كثير بالمسيحيين راه ils sont restés cadrés لكن ملان شويه يموت شويه يدرب انا ما نسمعش. J'ai dit à oui. Justement, tu nous as ramené quelque chose de précieux. Est-ce que tu vas avoir des Nérawal le recueil de poésie de la Kenya? Alors, Wagir, c'est un ouvrage, il est édité en 16 exemplaires. C'est 1960, je 1960. Et c'est un petit recueil de quelques poèmes de Jean Amroche. Jean Amroche. C'est une dédicace qui يوض قوال نجمة روني عمروش. روني عمروش تنقارو يموت 1987 يموت روني مالك. يجد سين الدريا يجد تاقشيش اسمي صوفي. راه صوفي ديال كان هنا ثقيل السلماد انا بروف دو ليسي قلنا دي بونطواز. هرسه مازال تملي لغيت assez souvent. Youn Miss Bernard, Youn Miss, il est un peu traumatisé par il a vécu un traumatisme de Tamzis, au Vavas. C'est un peu douloureux à raconter, mais il bosse, j'espère que tu dois avoir d'aguer. Pourquoi pas? Tu dois avoir d'aguer, un café de rencontre. Facebook, j'ai écrit la poésie dans l'âme d'Amrouche. Elle est aussi poète, elle a écrit des pièces de théâtre. Des pièces de théâtre, elle n'a jamais été à Alger. Elle n'a jamais travaillé une pièce de théâtre, mais Antigone à Alger. Antigone à Alger. Elle a écrit tout ce qu'elle écrit pratiquement, c'est un rapport avec l'Algérie. Tout ce qu'elle écrit pratiquement, c'est un rapport avec l'Algérie. Bien qu'elle n'a jamais mis les pieds avec le et puis elle a reçu une éducation parce qu'elle m'a staroné. Elle a reçu une éducation française, mais elle est restée dans l'âme, y compris sa petite fille, Julie. Julie, il passe il y a attaché le week-end. Mais ça reste dans des points de passe de l'autre. الناس اللي لقيت سلم ضد قبيلات
une étudiante va prendre le kabyle. Pour vous dire, ils sont restés kabyles dans l'âme. Donc, nous connaissons pratiquement Pierre Amro, chacun se lie, Laurence Bourdi. Mais Wigir, il était journaliste aussi, il faut le sachiez. Et c'est un grand journaliste de l'orchestre. Mais à la fin de sa vie, il était un peu déprimé, il est un peu. D'ailleurs, il mourut de Nice pratiquement de gouverner, inconnu. C'est son avocat qui a appelé sa fille. Voilà. Donc voilà le livre. C'est un. C'est une dédicace écrite de la main de Jean. Voilà. C'est une dédicace écrite de. يوض قال بوينات نورني عمروش باسكو هذا قال كي حكايه صوفيا كيف يعبد جون يعبد اثنين كي لادوري il ne jurait que par lui. D'ailleurs c'est pour ça وناس روني يليس donc la dédicace à Guillaume à Gérard, mon vieux Molos, et à Jeanne, ma très chère Prune. Cette mélopée maghrébine, composée durant un temps d'épreuve sur des souvenirs de jeunesse, un témoignage de fraternelle affection. Paris, le 22 avril 1961. Jean Amrouche. Voilà. C'est des poèmes, vous voulez que je vous lise un peu un petit poème de Guy, et puis la cadre rachet terre de lumière, terre de l'homme en son jour, je te célèbre, je te révèle, je te sacre, en t'imposant comme un couronne mystique ce nom, terre de glace, terre de grâce. Je ne chanterai pas l'arabesque, la couleur ni le monument d'or ancien, mais une forme de vie simple, à ras de plaine et de mer solicienne. Mais le geste et la parole ordinaire, vifs et effleurant des vieux, les plus vieux âges, mais la gloire sublime et pauvre de l'homme, sur la stature naïve et souvenir qu'il reçoit de toi, terre de l'homme en ce jour. C'est des poèmes émouvants, il y a 16 petits poèmes comme ça dans cet ouvrage. Il en a fait 16 exemplaires exactement, voilà, qu'il a donné comme ça à des amis. Tu voulais lire des extraits de tradition? Pour vous mettre un peu à... Oui, bien sûr, vas-y. Pour vous mettre un peu dans le bain, vraiment dans شي طوح vraiment dans فيها زوال بغينا تخدم Non, غادي ثورة في الشيني. D'accord. Je voulais vous lire la préface يخدم Vincent Montaigne. Mais aussi تقرا après, mais تقرا D'accord, mais تقرا غادي يوريها كاين le début par exemple, voilà, d'accord, OK. Voilà, la première partie se met Avrido Garbez. يما سلو اللي تدرت انت وليت وسام وعمر شكون كان جالس تيزيهيفن تدرتيو ثوا شي تلتا ربيع وسعيد ساعه نزل مقر اللي تدرت ديال تمزيس فكانت تزوج نتسات ديون وركاز يواريت ماشي الكرا دي زواج يسام زوارو إلا كان يسعى قشيش توقع لما سواطاس يما ورجلت شفتها في ركازيس يحملت كان كنينوها فكاز تسين وراش موحد داك العمارة ركازني يما ورسيوني يماس مزي فلاس ويسعى الدرية يبقى راسي يخدم العقل يعني الطوطيس يواكن نتورث أيلاس ما داك لا يموت وقبلاس يخدم العقل نير يماس يخدم خاسافيت يخدم سيوت خاسافيت أزكانيا وفانت ديموت يسندارو عشيو نتو كاع سبالة سبالات زكات فاران تدات ذي ياكو كان يمدان عشيو ناس وردو فينا راه غنوثين غان دغا ثالو ثفرا ثنيا جيما سكواسني ركازي سوليو في مساميال غيدا لاكات فلاس وين غافا
فغنتي تاكلش الفوغن ارمي في الدو دارص دوكاس وسباسني يموت ثنايا ديما ثغلي ديوت الصافا دي شفاوة كون يمدانا ورجلين ولا شني ورجلين ولا نشني الخير مرة نروح على الخلا يقاريين ولي غنشتا الخير يدي في ربي ما تنبطوت ولي نيك قرا غاس كان ما ندير يركاز يبوسني غاس هكا يرفع يوغالا كذا زكوان يتفير يهوشير يسوغ فلي نايد أثبتو ثاني دير يموت ولا يحذير الكرا ديال الخير مازال ثرينا بداو ثمورت خالي قاسي العربي وسعيد يروح دار ما يناياس الفدا الراوي من القشين تسدو صحا الراوي ما تنضرب بيما كيما اللي غتزوجها تناياس هاد القيمة دوك خامي والراوي تشقروا الناس تعدى العوايد من القبائل خالي قاسي نتسدى عليا يكسد ديونو قرمون يسقف يولي تيتسليس شويه مرتي حوزان يروح هاد جماعة نتا في الناس أثدرت نتوري المساوعة سكوا سادا ساون أثن فراغ دي مجمعين يعني فغون يضرو يدس نغاية ثبوت خدميت يكون يغور ثلي ولد مثلا أنت نتصفى رانيف غف وشوتنا نتا يغال أرتدرت يما سباس نور ثقارت ولا خام فافس تنطغر كان يسمى العوايد القبائل سيدري من نتزوات غاف العولة نواضي يدي في الدول تغد سين يسقال تزناتن غاف نروح لوركازيس تفضل ثنوك في واشولين نتدرت تبدا تخدم الوعدة تشتاكوي زوالين يما ثورة الساعة 22 أو 23 يسكواسا ديال العمرس تغاف تيدير وحدس أنا نتسد سين وراوي سي مشتاق واحد ديال العمريس 5 يسكواسا 6 العمريس 3 يما 3 شباح ماشي الكلام ودميسنا مليال أرنيستي زرقاقين تواتي سهراويث ساعة تزمات وثوكا على الدنيا الصباح زيكا تروح هداوي غامان تتاكي غير مكليو سينا غتصبر تبحيرين غادي كرانيس ثام ديت هاد يمانسين أتسنو القديش الوخام أسقون في مول السعادة من يحضروا فراسنو زمور غير الخدمة غير واعران تسوالي والبعض يركزن هاد ياساس يخدم سيدريا نتا تمزيت ولا شويه راه سنين راه تينهون راه سنين حاضر فيا الوالد ديال الحاره نسم الا يوني المزير يتيلياتي وركازيس وغادي نتا ديما ميحملين السينا غادي راني يضرب تفا ديما نستاديست الى المزيني ينكا الناس ماشي نيكي السبه انت نفتاكي العواد القبيل والرحمه نتاعها تنطو تيخدم لنا الشتا دوز الموت لثالث النير يروم يسبد ديو وين ميقارن جوج دبيو غورسي تشرعني مدانا دغاي ما فرص ثويت النير ميدفان كان في الاستاديست تروح ثوالث اثمثني وركازيس نجمعني وكناسك سناراويس وذوارثن ايلا كيماس تيكافارن شحال هيا هاك حارس غافي ما بغانا نستلفن جوج روميين يولي دار تدات يسبداز ديون ومدان راه سيغامني المنداب نسد الوراويس إذا غد يورا ياكل إني دي جاو الكازيس دي زمان وقبل هاد يوغال الناس اللي تدات يونور يزمر هاد يكس نغاد ينال أني أيلا تجات دي بوجيكي يظني كي تلولا يمثل وحدس سيوا نتسد سي وراويس مشطاح ولا شيوث نتمطوث لا سيغاني المنداب نغالا تيعاون داك ودوث ديك زمية تيميت سوغ ماسيس لازم كان ميتو ساد يوث نتمطوث تبويا شوت على ثتش مي بضغط ساعة وسان ديال عمري سنيو نوث في الأطاس يوث في الأطاس تقري يما داكشي ويس تدمر ويس يون داك فوس ويا داك فوس نظن تروح على جوج دبياس الشتي غفافا يواكنا ذي عقل ذي يليس نتا يوغ الحال إلا غيخدم ديال تنتقشيش تتدار دابا شو كيس 9 شهور وسعى نركزت يوكذا في الغد ما يتجا تقشيش تنسى غايكون ما غادي يعقد بلي يليس سي بون Intéressé. Ben oui, c'est passionnant, mais on ne va pas lire tout le roman quand même. C'est bien. On peut l'applaudir, effectivement.
Bon, on va passer à un autre sujet. Un mot sur les prisonniers politiques en Algérie. Voilà. Les prisonniers politiques, bon, on est tous pratiquement au même niveau d'information. On est informé par les réseaux sociaux, par Facebook. Sinon, on est tous au même niveau d'information. On a كيف نبوينا كيف نساوي ومازال تساوينتن. مازال يظل كان يبغى يزرر تفدر في غدو حنا بوين كراين من جمالك. دي توفيرت واقيلا دي توفيرت بشدال يملاح فوالا دونك تسمعت الا دير سلمت هكا كنتسنى كيني ولا شي الفرن المحبس بغيت ندير الباطل زعما avec quelle manière on les a arrêtés, on débarque chez des familles, il y a des femmes infirmières, à n'importe quelle heure de la nuit, هذا رزنت بورت هذا وثنت بورت هذا رفض عقشيش عقشيش ولا تيغرانولا تقشيشي ما دينا كنا في مراد قلنا دقو قاسم كيسخدم من كيكش من سخاميس كيسفع عن راويس الدرياس طامطوطيس سي inadmissible داينو يقدر العقل انا كنخدم كثوره صراحه شوف دي دو لامبو مدينو كيشفير دي دو لامبو ونعيشو وندير انا شتي وتصور وبضرب كل في كذا يعني راسك لا ديكتاتور مي ديكتاتور امتى كيني مثلا بنات وذا فويكين تورا نتبون شنو ندير حاجه كي وقف ليست القايد صالح والجنس تنعاش كاين في جامي وانا جامي وانا في كسان تموت الجزائر راه تموت في القبائل وانا جامي في كسان يمحبس ولا بون يمحبس شحال الى 320 au niveau national. Voilà, 320 prisons au niveau national. Il reste plus de la moitié de l'Oqvaïl, ولا دويدي لان ولد تفند إذا ما وين نظن تموت الجزائر ديك السن ظاهرة ديك السن القبائل نوطامون غادي وهرة ديك السن القبائل لان إفكتيفمون لان وين تفنا ماشي القبائل لازم نبقى القبائل دونك اثنين ثلاثة جبت لي حالة شاولين يعني حبست الحبسة نبغون نمسلايت في اللسن بون كنا نيد في ثاوث نقول لي زون با تورتوري كي كيما نقول لي زون با تورتوري اي لورو ميم با ماكي دو ريسبي اي كي كرا خاطر إلا الخلاف كاع اللي محبسة كاع يتفنى في وذاك اللي يتفن ديال 4 ثيرات لان وين محبسنا ولا 4 ثيرات لان 88 نيتس وذاك نير ils ont un statut spécial ils sont plus réprimés سميتنا بوين تورتورينتن وذاك نير مي وكذا كاين نظن كمان اللي ولات اللي كانين لان ils ont pas torturé même pour certains enfin ils les ont respectés خدمة d'ailleurs اللي مثلا في فيسبوك عارف النور عارف سلام دي الحبس نقوليها يسمى قبايلات لي جون ديتوني إسرائيل سنت قبايلات تظن يعني الكومبل يفهم المسلمين الليفري تسكونا في 30 مسلمين لا بيبيوتيك الحبس يفاتن ديال الحبس يعني بوزوتين لاني جنبها تخمر ديالنا في مثل كان en Turquie, il y a un prisonnier dans la bibliothèque de la prison. Il a demandé un livre. Inès, le responsable de la bibliothèque, Inès, nous n'avons pas le livre, mais nous avons l'auteur. Les Algériens, là, ils ont fait mieux. Ils ont pris le livre et l'auteur. Il a guéri ici. Donc voilà, d'accord Ahmed. Bon, je vais donner la parole à la salle. Tu vas rebondir à travers les réponses aux questions. Donc, سورة كان زعما تفكمي سقسيين مولا شغلي في إيبوبيا لأن
enfin, concis, précis et pas très long. La parole est à vous. Merci. أزف يا مسخر أزف سحميمية أتمشي السكن ضاري مثل تهدر ذاك اللي تحكوا شرط مشاوت ودير بلي تسمى تقبلي من جايس الزاد ما نسمحش ما إلا مشيتي دوين سي سنن يسلم كان يجبر ورس أين أخذ الزوزي لكن سميتها سحميمية تفضل أبريديك أتسميتها كان بلي يونو مدابليك يبدا الكتيب اسمك فون روطريت تهرس اللي قبل ساعه في ربي اسمك فون روطريت يبدا الكتيب 15 كتابي لا بيربيري يكون دا ليبرتي بوبغلا فاطمه سومه حمدو مري دروين دو كوكو فوالا دونك 15 كتابي دونك كسر مالي اللي وكيلي دار سوليفه من الزون دار ليس من الزون ديالنا داو 15 نوبل ثنيض دول لا فامي عمروش يمتشس الخير يمتشس الخير سو ذا ولد الجزائر معنا ذا ولد الجزائر اين بقى ديكين صغور اين سمازير يزيا سوارور ينكريت اين لما انا نكون يا اون طونك دراو بنات الساكنين يجي كار من لا فامي عمروش ما دراو نسن لو كان سما دنا واش نرى رجالين مالو دينا باغ اكزومبل على خاطر المسيحيين نسولي انا الساكنين لو 7 افريل ونصرحوا غير بير لاشيز ايوا كني غنرتاج ميلت علي اون داري مسيدي pourtant c'est un chrétien mais arrivant نصرحوا غير ورس c'est juste pour dire qu'il n'y a pas beaucoup d'initiatives nous sommes quelque part complices تاكيد لا رياليتي نو سون كومبليس على خاطر نعرض هذا يكتب سعيد سعدين يكتب حكان دامك توسع عمروش هيتي مالموني توسع عمروش ديالو الزامول اللي فاي بينات نتمزيغ ذي العيف لنا وما الا نزياز تسوارو نسارم الشغل وزال يتوشوتنا عمروش على خاطر جو عمروش نون سولمون ديوني قلشنا في درس مي سي ان هيرو ريفوليسيونير لو كان يبغى يوغال ديال وزير غير دوكولا يوغال يوغير وسي هو اللي يوغال دانا غلاف ديال بوينات غير دوكول يعني كوني زياز تسوالو مدينه ونكوني سلا قبايل في تونس سي با باسكو بالدكتوراه حاجه تونس ذيك جربة في الليل في مقبرة اسمها مقبرة في القبايل لكن جد يوغ جدان أو يوغ ستسير دي تونس بابا يولد دي تونس ودير بالليل يعني فورت كومينوتي كبير يكتب يغنى يخدم سيدي سعداوي صالح لو فواياج دو سي موا محمد غير تونس ودير بلي تونس سيتي بريسك une wilaya بنات الجزائر سي ان برولونجمون بنات او كونترير نصرحوا بلوس الوالدين لنا القبائل تروحوا بلوس غير تونس ولا غير المغرب جوست كان باش اكثر تجمل سحميه السرمه باللي اللي فوت الساكنين يوكس نعاود اللي في النظام وهذه اللي ذا سوري فمنزو ثمث ثمث كتبت عليه صحيح تونس effectivement تونس دي زماني سيتي الشيخ محمد والحاج واستيما ديس كيما ديس دي هاجر تونس إذن زمي ما يلاس لقات حمد الوقت دي هاجر تونس ستا ليميغراسيون ديال وقت ديال القبايل تونس لا ويلي تروحون كيصبحوني ثامي وين الجمهور كي قال الشرق على الغرب تمر القبائل من سيدي رارا داير لو كان ثاني خاطر قلت بلي ساكين فاطمه يا بوكو دو روبير هيستوريك دي روبير ديال الكوميرس كمان ديال الكوميرس كان الطرق خدم القبائل تدرت ذاك انا مشات عباس تروحون زنوزوين تاوين داينا في إفرانياس أروينا ثلاث سوق الجماعة وفلا الجماعة في تزويني فرانياس ديالنا
امشي ذي ثوريث موسى معمر تروحوا نزوجين في زورين بين في قضي دي سور الغزلان سينا تساوين ديردن يا يو c'est un véritable trésor. Il y a des نغاف بومزرق اسمي دي فاضي الحبس يروح يزرع في الحسن عمروش سي باتريارش حسن عمروش لا في لا guerre de Crimée, c'est Sébastopol. C'est lui qui a fait le il était spahis بوينات دي بومباراري لا في لا guerre de Sébastopol. اسمي دي فاضي بومزرق تحكوا دام كيروح اسمي ديوسار دام كليس بومزرق بوينات دي الجزائر يدي تحكوا دا في لي زيبيدمي لي ديفيرونت زيبيدمي في التموت القبيل ديال الاوانيه تحكوا لي غير لا بروميير غير لا بروميير غير مونديال لا دوزيام غير مونديال سي وراوي سي مثلا لي بومباردمون بدا لا دوزيام غير مونديال تحكوا دا في لا غير دالجيري في طراد الجزائر بسميتو غالند باسكو هذه سميت بالقاسم ود نسميتها تصف بالقاسم انطوان سرومي سوينا انت يخدم ما كنخدم لي زيميغريين نزيك داكيا خدمنا في ثمورت انت خدم لي تونس شي كاع درنا في ثمورت بن واخا انت ديال ولا روت حتى ديال سكي لافي يخدم سميم طاح ولا غير ميسي بول دي ثمانية سنين ايوا كنا ديال غالا ثمورت يخدم طاحونا دينا يواصل طاحونا كلش بين يزوج بول يزوج avec une autre chrétien Charlotte c'est une wari اللي واري خاطر ديال فامي واري كي غدا لا ديك السنه فامي مالك واري لا ديك السنه لي كريتيان مي بول يروح يوم في الدار فرنسا ولا باري ولا تشد كوسن الناس دايدي ميمي مس ناس زرا غير يروح كان زرات باريس زرا بليك داينو ساوا درا يوغالي تساوات مع نيس سينو جا عمروش بروبو دو بوينات الكيرا اللي كيخدم كنت يسمسل تفكير بالقاسم الناس اللي يكرو الناس الناس فوالا جانا بتيك سترايك كذا كيما الناس je compterai un jour son histoire du meilleur de mon français le plus pur afin que tous les Algériens sachent quel héros a enfanté le montagne Kabyle à propos de Krim Belkacem pour vous dire واقي اسمي دي فاسمي تستخرج قلنا ديال لو ار تي اف خدمنا في ديال قلنا لا راديو سي خدمنا تاكي دابا قلت تيمونياج كاع الا كيرو لا تراكني يوث كني كوريسبوندونتينس يشكا صبرا تاكي الناس lui dit ça aussi juste un petit extrait sinon اسمي الديريكتور ديكول 63 الديريكتور ديكول بغينا في المغاربه ديال غير عليهم بحب حراسه كي سمعتي اما ماشي الكوفيد خما درت تستسقوا ديريكتور غرفه ديال غير عليهم غادي في كيسم بغينا في وغرفه في جا عمروش يمشيو هذا غير عليهم نفع بس كل الناس جامي هذا السيفلاس le sous-préfet de Bourg-Bourg, même les municipalités des sous-préfets. Jamais un fait يسموه غرفاز يوم مسيحي الكريتيان. Il a fallu l'intervention بوينات نوع عمران، نوع عمران يروح دوينات يسمى كلهم واحد والحاج يروح بمن رضا مالك باش كي يجوا امبوزيس كي يسمى وينات يليكور ديال غير طاوس حمرو شارع ساكين يبون la maison de culture de Gaïs, c'est où elle s'appelle Amrouche. Mais officiellement, non. De l'administration, c'est un cuisson. Il y a que les militants qui ont imposé que c'est ما كيخدمني مو عنده هارون اللي سي مو عنده هارون يقول مازال يسمي صحيح quelque chose à كني غناف كيف كناس ها سميس حفصه فوالا مازال يتاكد بون مي لي ميليتون خدمنا مينا بادو الناس عنده هارون مي قلنا في لادمينستراسيون مازال حفصه يا كنيا توسع عمروش انا مازال لي ريستي نكونوا صون نو ديال الكايف ثورة تقابل ميم يسكت une partie de فوالا زعاودني سكتنا بين توسع عمروش فوالا فكنا الجمال علام فوالا
غادا نسلي سمينا في جمال علام. Pour vous dire, يعني voilà, pour vous dire ننبض الخير يمد لو كدير سيمانا وسنا هذا فونا نزرعو نرجع كرا ديس من كل سيمانا كاس القبائل كيا نسولس كذا كي لاندي تغيوانين سعان كامل كيك بوفوار زعما في كنيسه ولا في مي يفوريا باردون مقران لا بارول est à toi. Donner encore trois petites choses, quatre choses. Alors, comme je vois donc à la technique, au fait, de mon point de vue, bien traduit. Alors, vraiment, c'est une contradiction. Parce que vraiment, c'est une mais c'est vraiment très bien écrit. وكنت معرض مثلا تاكس نكون انا مش عليك كنت معرض مي اكن صارق فهم حتى كاين هذا التفتيت اي ومن بعد نشكر غير فينا تروميت مي غير فينا تروميت فريمون سي فريمون une traduction fidèle très fidèle ça c'est déjà important et je t'encourage à continuer dans ce créneau-là parce que tu as l'air d'avoir vraiment du talent, ouais, du talent à exploiter dans ce créneau. Voilà, c'est qui d'ailleurs, quelque dire l'histoire de Taoussé comme Jean, en rouge, il pose des tas de questions en fait. Mais les questions fondamentales pour moi, c'est la question de la chrétienté en Kabylie. Parce que, attention, la vie de Fadma et Taoussé Jean n'est pas exceptionnelle. Il y a beaucoup de chrétiens en Kabylie qui ont vécu des situations de discrimination, de rejet, etc. dans la société kabyle. نزرعيا وكنا ديالنا نغوا غزال مشلين غاير les Bgaïet, etc., des Rélaïs, etc., Abbas yani qui ont voilà, adopté la religion chrétienne et puis à un moment donné, ils se sont vus marginalisés. Il y avait beaucoup d'orphelins qui se sont retrouvés chez les sœurs blanches ou les pères blancs. Donc c'est un phénomène en fait important. Voilà, ce n'est pas, il ne faut pas le réduire à l'expérience uniquement des Hamas. D'ailleurs, dernière, dans cette histoire-là, l'histoire de toute jeune, des veuves, le statut des veuves dans la société kabyle. Alors déjà que la femme est déjà opprimée, et voilà, si encore elle est veuve, elle va subir plus que la femme, voilà, normale. Donc les veuves ont subi énormément au niveau de cette société qui, en Afrique du Nord, ça écrase le faible. Parce qu'il faut être critique vis-à-vis de notre société. Toutes jeunes, elles ont vécu aussi à peu près les mêmes problèmes qu'a vécu Fadma, que ce soit pendant la guerre, que ce soit avant la guerre, que ce soit en 1800 ou en 1700, etc. Donc il y a problème des veuves et problème des chrétiens. Il y a un autre truc que j'ai envie de souligner, c'est Jean Hamar, il y a l'ignorance. Le troisième point, c'est l'ignorance. Parce que on a l'histoire, personne chez nous ne s'intéressait à l'histoire à un moment donné. Et il se trouve que donc on a une société qui n'a pas une bonne connaissance de son passé. N'ayant pas une bonne connaissance de son passé, et ne cherchons pas à connaître en fait. La connaissance était pour nous quelque chose de secondaire. Parce qu'il fallait travailler la terre, il fallait vraiment élever des bêtes, etc. La connaissance était totalement un peu en dehors de nos préoccupations essentielles. Il faut le dire, nous sommes une société rurale.
Donc, par rapport à ça, il se trouve, je vais vous raconter une toute petite anecdote sur justement Jean Amarouche. Jean Amarouche, moi je suis passé plusieurs fois à Irélanie, etc. On voulait, il y a eu toute une polémique, on voulait lui édifier une statue, etc. Il se trouve qu'il y avait de l'opposition. L'opposition, elle venait de qui? Elle venait des anciens moudjahid. Hein, non, attention, pourquoi? Parce que ces gens-là n'avaient aucune connaissance du rôle qu'a joué Jean Amarouche pendant la guerre. Parce que Jean Amarouche, il a joué un rôle quand même diplomatique. C'était pas un moudjahid comme eux, donc qu'ils ont connu sur le terrain, etc. Donc pour eux, il suffit qu'il n'ait pas connu sur le terrain pour qu'il soit populaire. Ils ignorent tout ce qu'il a fait. Hein? Mais rapidement, il y a des gens qui attendent. Voilà, je ne sais pas si vous m'avez compris. Donc l'ignorance aussi, c'est très important. Il faudrait à tout prix qu'on fasse la transmission, qu'on fasse l'histoire, etc. Merci. تقيمة تودا تقيمة فترة يمتش مسألة في الطوط في الجالة في الطوط قبيليت l'histoire de ma vie qui تودا تقينا فاطمة في منصور زبراتي لي une histoire de beaucoup de femmes kabyles. زبراتي لي vraiment c'est une histoire de beaucoup de femmes kabyles. نسى زمرات دي ثالث نير ساعة الزراعة باش كخاطر يما ساعة الكوراج elle a affronté les coutumes kabyles, elle a cassé le tabou. Par contre, الطاس القبيليين يقموثن dans l'anonymat يودوا لي زرين موثت. Ça c'est pour ça que je tenais à travers Tajmiti, non seulement les femmes Dimas, mais à la femme kabyle, parce que la femme kabyle, elle a n'est pas aussi libre qu'aussi tu vois des femmes civilisées évoluées, mais beaucoup de femmes kabyles, donc il faut إذا قد نخدم نوتروطوي كريتيك إلا خاص نخدم وني با نتمسلايا طاسا كي زعما نوكلير مي طاس مو شكون هذه تدارتي وكان ما زاد طاس نتلاوين مازال توعفسنت مازال تباركضنت مازال نبقى لور دروا مازال هنا في كان جون Gwyneth de Vilguera, effectivement, il a joué un rôle très important, un rôle très important, Gwyneth. C'était l'intermédiaire, effectivement, du général de Gaulle, avec Ramadan, et tout ça, avec les diplomates. Mais, ما كندير وكاديك لا خصنا ني دادرن وني تصدرنا وكاديك لا خصني دادرن يقدر كويس تلاقي لي زانتيليكتوال et tout ça وني تصدرنا la rencontre avec Jean avec Moulid Mamri il était ami avec Jean il me l'a dit تسمي ديال الماروك واحد الكار تمسلاي je voudrais vous juste si tu permets bien sûr la rencontre de Jean avec Mamri par exemple في Rabat. Dans une terrasse de café, تمسلاينا في القرايه effectivement في الكار هناك تمسلاي لمي صروميت يكون واحد المرامد في المنا تمسلاي تقبيليت يكون واحد المرامد qui bon, j'ai vu Jean quelques semaines avant sa mort sur la terrasse d'un hôtel à Rabat où les fleurs chantaient le printemps et la vie. Nous avons commencé à discuter les chances de la paix et après elle les visages possibles de libération. Nous le faisions en français, puis brusquement sa voix a mué, elle est devenue sourde. Je devais l'écouter pour l'entendre. J'ai mis quelque temps pour m'apercevoir que nous avions changé de registre. Nous étions passés au berbère.
c'est que je pense, que nous sentions sans avoir à le dire, que pour ce que nous disions, c'était maintenant l'instrument le plus juste. Bon, Jean, il avait un malade, il avait un nectar au niveau des yeux. Le 10 avril 1960, Jean Smith, l'Européen d'Algérie en 1960, construire une Algérie moderne et paisible. L'Algérie algérienne, ces gens, ne doit être ni française, ni arabe, ni kabyle. Nul ne doit être infériorisé ou humilié. Vision d'humaniste. Oui, c'est raconte c'est Mamli qui parle. Voilà. Bon, à la fin, il a cité un petit poème de Jean Amroche. Je n'ai rien dit qui fut à moi. Je n'ai rien dit qui fut de moi. Ah, dites-moi l'origine. Des paroles et qui changent en moi. C'est des j'ai parlé de Sophie Amroche tout à l'heure, c'est une poète. Tu as parlé de statue, j'ai été là, la statue. Là-bas, je pensais qu'elle année 2014, mais là où je fais dans la statue, Jean de il me semble que c'est 2014, mais là où je fais. Elle m'a donné un poème qui présentait l'association Femme Amroche. C'est le figuier de grand-père. Je vais lui mettre. Oui, bien sûr. Moi, mais je l'ai traduit à trouver. Si ça vous tente, si ça vous dit. Tu connais la fragilité des choses humaines, le déclin des tribus, la ruine des maisons, la vigueur éphémère des sentiments et des liens, la pérennité illusoire des serments échangés, la vanité essentielle des efforts journaliers. Tu prédisais en silence nos exils. Tu savais que nous marcherions loin de tes champs, étrangers aux parfums et aux saveurs, au milieu des rites de la terre. Grain noir de la mémoire semé sur le papier. Où trouver sa place? Sinon, c'est à la signer par soi, sur l'espace de la page ouverte, comme la main du figuier. Merci. Sophie Amroche. Merci. Voilà, on reprend Youssef, rapidement pour les questions. Rapidement. En fait, ce n'est pas une question que j'ai envie de poser. Simplement, moi, je tiens à saluer l'initiative qu'on connaît depuis toujours. Je n'ai pas retenu le chiffre du nombre de cafés littéraires. On en est à combien déjà? 142. 142. Donc, bravo, Youssef. Et أنا غنشرح هذايا لك زوج السينارة. أنا كي كتقارن يشبح غار faut pas se faire des complexes. هذا العرصة مستقبلي أكن دوسا قولي وأكن دوسا قولي. Ce qui est très important, il y a un travail des mémoires. Le travail des mémoires, il a été fait sous différentes formes. C'est-à-dire, tu es venu avec l'histoire de Jean Amrouche, de Taoussa Amrouche ou d'autres choses, tout ça. Notre culture réellement, elle s'est basée sur le mouchouha. كيشبه بنزيد الكانون انا هضر نصب سلاي الى لعبونا راه يحكم الى لعب دار اسم كتايا c'est-à-dire qu'on met pour essayer de gérer les gens, pas les gens, on est des personnes, on est des gens, on est une famille. Donc Youssef qui interpelle pour essayer de donner la parole à tout le monde, mais c'est formidable. يشبه مليح ما تمسلا ذا فو مزروي. Parce que Jean Amrouche, c'est des intellectuels, du fond par hasard, avec simplement un tableau, une image, il balbutier des choses parce qu'en fin de compte, il ne faut pas stigmatiser quand tu reprends ton billet, si c'est un billet de 10 euros, c'est un billet de 10 euros, si c'est un billet de 20 euros, c'est un billet de 20 euros. Peu importe, même s'il est froissé. Donc, il ne faut pas avoir de complexe, il ne faut pas se stigmatiser pour raconter notre histoire. Et je trouve que ça m'a beaucoup ému. Autant qu'il y a eu ce petit démarrage qui est un peu pour se justifier, rien à se justifier. On utilise des outils pour avancer. Moi, je suis un acteur culturel. Alors un acteur culturel, pas pour exister par moi, pour essayer de faire à peu près redonner un petit peu de vibration, de redonner un peu de dynamisme
de ce qui peut se passer par ma main, en tout cas il ne périra pas dans ma main, je le redonne. Sous toutes les formes qu'il faut. Donc en fin de compte, c'était simplement pour remercier cette initiative. Je suis très heureux de te rencontrer, de rencontrer tous les gens qui sont ici. Merci beaucoup. فريد كاسي اولي فريد كيني دوغانا كان غادي محبس ظهر ما إلا حميمي ما تساعد يسلم فين يرزن حمو بوندي الثاني قلنا لنا قرروا في يغبيكا ياك ديما غناسن من ولا كان مدير محمد شريف أمشي لما إلى سعيد يسال نسن أما قد حراش أنا غادي نقول لها شتيني على مرة سعيد الخيول هذا لمستان إزابوكا إلا كان الخبر يديو بليك شتيني ماذا إلا لا غنير في وشولي نسن تموت القبائل بدل نهور سنة غادا طير النظام اسقسي النظام وزرا غادا شو يضحوا الفاضي كشتيني غاف فين يقارن لي زورغانيزاسيون دي droits de l'homme. Il y a un comité de suivi des détenus politiques, CNLD, et même la Ligue des droits de l'homme. باش يتخمم تاوين الخدمات الجمهور سيتادير كذا اللي يستنسن إما غناسن يقبيليين. Principalement les militants du MAC, ils ne les mettent pas sur leur liste et pourtant sont des organisations des droits de l'homme. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit réponds maintenant. d'accord ok سميت فريد يسال في محبس كيبغي يشبان بون صغير حمو ما كتزرم حمو عافظ النور بديت دوكا الوقت مال مركبوا جماعه لحلو رزقي والحاج قامير ما راضي بوعزيز ما راضي دوكا اللي ولا باسكو ميليتون انصامبل صغير صغير سوا الغاسي نطوط الحمو يمس نعرف النور يمس نعرف النور عرفت صغير سوا الغاسي في دي سالنا كي بون حكيت بون نقارن ساعات المورال ايفيكتيفمون il a c'est des militants il s'assume كنزان leur position ils ont pas renié leur idéal leur pensée تخمم قارنتي دابا ديال المعدن ديال لي بروسي تو سا ils maintiennent ils assument leur comment on appelle ça leur position politique voilà تروح عليا مسنين sur le plan confort بالنسبه للحبس بون الحبس الحبس كانت في الوقت ديال الحبس ثلاثا كنت جمعتو كنقليها محسوبه زكينا مقارنه ديك السن كنت لا نقول بحال الحراج بغيت نقولها دون حمو دويرني بوعزيز عزامي كنت بغيت نسلو كنت نقوليها بون الا الخلاف كاع نقوليها الكونفور الا نحبس نقوليها قلنا في الحراج دياميترالمون اوبوزي الحراج الحبس بصح ماشي الحبس الحراج شنو الفلاس تساوي فلاس الصفراء يعاود هذا باش يقول لي عارف صاي كابير صافا صحاني مثلا زعما في الكروف عارف دوري صغاري السلمة تمازيغ لي جون دي توني دونك بور فو دير لا سوليداريتي كيدير اوفيسيالمون كيدير ديبان ولا ومعنا سداو ثمورت لان كامل لاني مغناس ليا دي ميليتون كوا هوروزمون اللي قراو ديني حلفا قال جيتي ديسو ني راس ولاش كي فينالمون وسني قاعدين اضرب يون فوغاتو ينايد كمان لا سوليداريتي
المحبسة كينيا ils sont pris en charge par des, comme ça, par des petits groupes, par des villages mais زوينات dans la discrétion خاطر مسافة لك هذاك كيف تعاون يون محبوس واحد داك السيزينا كيكاوينا كيكابلونا الورس دونك ça se fait donc la solidarité كابل كامل ماشي لا خاصك كيقول فانيرا فانيرا تقولنا مثل Les organisations de défense des droits de l'homme. Tu sais, les organisations, les organisations humanitaires, les organisations. Donc, de nom, les organisations des droits de l'homme depuis toujours. C'est la ligue, la première ligue en 85, dans le nord de Galis. Par la suite, les ligues les organisations sont tout à fait au dessin, comme Maroc. Il y a le temps, il y a des branches, elles ne sont pas libres, ce pas des organisations proprement comme des Français, de l'Europe, des organisations qui sont indépendantes. Elles ne sont pas indépendantes. Il y en a, ce n'est pas des organisations, une organisation qui refuse de protéger, de prendre en charge les droits d'un humain, d'un homme, quelle que soit sa position politique. Le MAC, qui les voyait bien, une organisation humanitaire, elle ne fait pas de différence entre les prisonniers. Donc, au gardien, moi, sincèrement, je n'attends rien d'eux. Ils attendent beaucoup de nous. Nous, malheureusement, d'Aguenia, nous avons mis nous clair. Alors qu'on a les moyens d'Aguenia, ça, c'est où il est. Il faut qu'il y ait un crash flassel, un azal, au niveau des organisations internationales d'Aguenia. Rassure la main d'un sida qui a une riposte internationale de Ben Izmri. Mais nous avons une forte communauté d'Aguenia. Une forte communauté kabyle de France. Les maires de Dukel, on peut influencer, on peut imposer les élus d'Aguia, ne serait-ce que de France. C'est avec la complicité de la puissance étrangère. Donc, le cas nous connaît d'Aguia, surtout la diaspora kabyle d'Aguia. Parce que je veux d'abord c'est gagné ce séminaire, mais il va se préparer la marche le 10 août, c'est ça. Le 10 octobre, voilà, le 10 octobre, il y a une شويه كان الناس فرحانه كاين فرحانه معاك الدكتور محيو اللي ensemble dans la salle وسي ريجوي الناس فوالا وخير تلقى فاتي des associations franco-kabyles qui cherchent à s'organiser entre une fédération d'associations au niveau de la France. Si il y a avec une telle organisation, on peut influer, on peut imposer, on peut faire beaucoup de choses. J'ai exprimé ma déception parce que moi personnellement jusqu'à maintenant je ne vois pas Ozrara, mais je l'ouvre à une diane, puisque tu m'as rassuré que c'est tant mieux. Donc voilà, donc ils attendent beaucoup de nous. On va prendre 2 à 3 questions et on va continuer le débat entre nous. Monsieur Iwanouran. Rapidement, s'il vous plaît. Je vais essayer d'être rapide. J'ai 2-3 petites questions. Le texte original a été, je pense, vécu en Kabyle par une femme kabyle. Oui. Quelles ont été tes émotions quand tu as traduit en Kabyle ces émotions qui ont été pensées en Kabyle, qui ont été rédigées en français, et comment tu as fait le chemin inverse? Quel type d'émotion tu as eu? Comment tu as fait pour trouver les mots justes pour restituer véritablement les émotions de cette femme admirable? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est concernant les détenus kabyles. Tu as signé, c'est nos amis depuis plus de 35 ans. Nous les connaissons tous. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a de la solidarité par des camarades, par d'anciens militants en Kabylie, c'est vrai, c'est juste.
Mais il faut regretter de dire qu'il n'y a pas une mobilisation autour de ces militants. Il y a une sacrée différence. Même politiquement, elle doit être interprétée. Tu as parlé aussi qu'ici, il y a beaucoup de... Moi, je sais que je parle en présidence des postes internationales là, je suis membre de cette ONG, il y a des choses qui ont été faites, qui ont été initiées, mais hélas, les trajectoires ne se sont pas, disons, concentrées pour avoir des résultats. On a eu une réunion et Moukharan était là, il y avait pas mal de militants, et la question qui se posait à nous qui sommes ici à l'extérieur, c'est quelle attitude allons-nous avoir pour ne pas, si vous voulez, déranger ou à la limite mettre en porte-à-faux la stratégie de défense de nos camarades. Il y a une quatrième question, sans essentialiser la question Kabylie, je tiens à préciser, c'est que est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui à défendre nos détenus Kabylie? La question elle est là. Voilà. Merci. Tu avais une mise au point à lire? Oui, juste. Et rapidement, s'il vous plaît. علاش نجاوب كان رابيدمون جوست خاطر في شوين التصيد اللي كتمشي لنا ضروري ندير الشغل ونزرارها خاطر لا ليك دي درواتهم لا دي دي اش شوفوا الصدر باش ديفاندي لي ديكتوني مره يكومبري وذ القبايل اي دايور اين نخدم لك لي دون الكادر دو ريبوست انترناسيونال نخدم فيك لا ليك دي دروا دو لوم اللي دوز علينا السعيد صالحيه ذوك قبو ياك تقدر شويشه ذي وهران ولا قرا نكر الخير نغنسو لي ساكريفيس 10 لي ميليتون راجي كيفاش من الحبس اي لا ديسيزيون دو ديسود الراج a été prise الراج a défendu tous les détenus sans exception jusqu'à là قالوا لو دوسي القميره ولا قال دوسي القميره نفكث il est pris en charge par le haut commissariat des droits de l'homme par le Congrès mondial amazigh et les postes internationaux. On a interpellé, ça a rendez-vous avec le Haut Commissariat des droits de l'homme, les détenus, mais on a la liste les détenus, les militants, le MAC, et les militants محبس قلت لك اسيدي علي بور سات ميزو بوان بون ما كدم pas d'informations, je vois qu'il y a des informations intéressantes sur les réseaux sociaux, Facebook notamment. Donc, Yves, tu m'as parlé des émotions que j'ai ressenties, enfin, les émotions, si je traduis ce livre, c'est parce que j'avais des émotions justement. Je suis touché, je suis sûr qu'il y a il a senti la même chose que moi. C'est une histoire où tu dois rester insensible. Jamais, ça ne peut pas te laisser indifférent. كي حول في عيسى صغير زي 5 كان هي المراه ثغره تحسوا السقيف السنين تكتب زوره تحس هي لي ميم سونتيمون تشير des yeux qui rougissent. Tout ça c'est mais je n'ai pas trouvé de difficulté à traduire ce que sauf quelques passages. Mais c'est un peu ce qu'elle a vécu comme la misère quand elle raconte Mara. J'ai pas trouvé de difficulté à la traduire. Parce que pour vous dire aussi, moi je suis né avant la guerre. Donc j'ai connu la misère. Mais j'ai connu, voilà, tu le dis bien. J'ai connu l'as, j'ai connu la privation, je l'ai connu, ça qui est mais c'est quand même 69 ans. Donc j'ai pas eu de problème à le traduire, pas du tout, j'ai pas eu de problème à le traduire. Sauf quelques... Les Tunis par exemple, quand elle décrit les quartiers ça j'ai pas su décrire ça voilà. Bon, on prend deux questions, deux dernières questions. Menad, après on peut continuer la discussion rapidement Menad. اللي فازوا على زوج الاول ثاني ماشي اليوم نستقصد على المشروع غادي نكونيش القبائل ما تمسلاي لا نكونيو لا نيا
c'est-à-dire نحمل توجور ان فرد في هويه دونك اين يغفلان يدمل لا فامي عمروش à chaque fois qu'on se cache derrière le système qui ne voulait pas يعني يشدني الشغل alors que كرتيانتي لكن اسكسي بعد الدنيا اسكو يغفلنا كنت عشت وشو الدنيا شدن اروين سوى تسمنن نار الى وين يشدن اروين يشدن عفلالي تقمات السن والشغل اللي طفاريت سطول انتودر يداد يماس يداد وراويس اريضا ارسا اش تسوي سين دونك لا مش طحت توجور دونك ce peuple de ثكتف سي تمسلايت النظام بوتي داف قبايليت اسكو القديشه كاينه ثكتف كيما تيكفو يا القبايلين يا القبايليت ما تكفوش القرايه اسكو تسيوا تبدل ثمو كنعرف ايمانيس دونك بور لا فام دونك تسوى الايمانيس دون اوتر فاسون وما تيغو القبايلين اسكو يبدل ثمو غليسا وقبايله في الموطور كنت تبغوا تيلي Est-ce que تكتفيك تعرف السؤال كده خليني سلمي تدبير فيك خرجت ديال الموزه بغيت يونس قسم ماشي ثرات كان فلاس خطر هذا اللي ساكن غير ثورة فاطمة منصور ثورة فرانسيس ماشي ساعة روح في النص نضو وسيغارا وغورنا كني في دارا بيت الا إلى تسلي الدار دورا في تونس في تونس دونك طلعت في السقسير السقسير غير كانت تفكر اليوم نسالي سكينا دابور فرحانين ملي باقيين خاطر قلت لك طلعت أدريسة كينا القبايلي c'est faire vivre aussi Fatma Mansour. C'est la faire vivre et passer ça à d'autres générations. Et je suis là aussi parce que Fatma Mansour c'est une femme et il n'y a que elle et sa fille qui avait écrit à une époque. Il n'y avait pas beaucoup de femmes qui écrivaient. Donc l'information que je voulais vous donner, c'est qu'à Saint-Denis, il a fallu 10 ans de combat et de travail pédagogique pour qu'on ait une école qui s'appelle Tawsa Amrouch. Donc je voulais quand même le rappeler parce que il faut savoir que c'était vraiment difficile. Au départ, quand on a déposé notre demande, on voulait que l'école s'appelle Fatma Mansour. Mais le jour où on est allé voir le maire, donc il nous a dit qu'il préférait que ça soit Taous Amrouch parce qu'elle avait écrit le livre et voilà. Mais il faut savoir aussi que le jour où la plaque commémorative avait été préparée, ils avaient mis Tawsa Amrouch, chanteuse, c'est tout. Donc il a fallu qu'on se batte aussi pour qu'on rende vraiment l'hommage qu'elle méritait et qu'on dise qu'elle était excellente. Et voilà, donc il ne faut pas se mettre des œillères. Notre culture, elle est riche. On n'a pas que Mafik Younes et Simana Azé. On a aussi d'autres femmes et d'autres hommes qui ont beaucoup de valeur. Et voilà, merci. Bravo, merci. On peut vous applaudir. Merci à toi. سنسمي في مطاس يسقسيني كيمي دنيا ماذا قلنا إلا فكينا القبائل ونفكر راه مازال عمرو شنو إلا دي مسيحيين ناخذ في الثالث كيماسن لا نسينا لا نسينا وين الثالث الثالث يا كان مثل الغرباز نبغينا في مسؤولين لي سور بلوش elles-mêmes la mépriser à cause de ça فاش تقول نفتي ستي مرات انتروني واش كنت انا مع غزال فاش تقول تقامت الو نيجليجي فاش تقول دونك سلام بلا ما نراقب القبايل هو يدير بلا ما نراقب القبايل باش تصوي من واش تقول
ثلاثة مسيحية دونك تنسي لكن باش كنسي وغربت غير على رجع عبروش وجا الثمانية كيرن ما قالش تلاقي كونتر خطر ديال الناس المسيحي فوالا دونك c'est-à-dire يمدني كاين السلام امام الفغير هو فان اللي سكات غرناك كي القبايل سورتو الكازن ايفيكتيفمون الكازن دي بويا قاف غرناك اما الصرومي اما القبايل لا قاف غرني ما لو كان لا قد يدير اون فان فولغاريزي لا قاف غرن قالت له واش تلاقي يا لا كاس قبيلي لا قاف هذه زرد هذه حس الحيف ساعدنا فضنا كنا تطرب الفضمه ماشي ضبطوا قبيلي شي تولى واش اخترت انا زي انك تدير فما نعرف الدعوه زبرات اللي تقصد المطاس التقليدي درنا نشتك لكن الساسات ديالها في سازا كراس بين يومين اسبوع تمشي من عادي فوالا دونك كنا وفن هذيك سكيرات عندك الناس التقليديين اما الصرومي هذا غير بتواتيك ماشي التقليديين لا غير كازن فوالا. Merci d'être venu au Café Littéraire. Merci à tout le monde. La discussion peut continuer autour d'un verre. Merci.